I'm good if we go. To gre na enko. Ne, tudi Se ni treba, da je estetsko. Spadi, daj. Prototip je vedno grd. Ani. A je zdaj vse povezano? Da, to je do zaznavanja, Marcin. Tač. Ok, touch delo. Ultrasonic in. Hvala, da ste. Ultrasonic in. Ja, to delo. Pa delaj to, ne? Alo, pogosto smo. Bravo. To je gledaj. Rečno. Ne zdi. Kaj pa te snemajo? Torej delamo? To za tako roko. Nekako muzika. Ko si dobrs. Kako mi kaže? Tako. Neko roko. Ne, ne dela. Robi, da se tudi Roko. koliko je recept? Je na... Trajni. Veš kako bi ti to ultrasonic centimeter? Lep ultrasonic centimeter. Ovo tam vidjela. Veš kako robi ultrasonic? Evo, to je. Ko to? Kako to deluje? Ne zaznam. Ah ja. Če da samo računanje. Bil? Mi filter. Ja sam. Dobro. Ja, tam. Tuk. Ei, olha aquela vez. Aí chama surpresa. Calma, deixa eu ver o baixo. Vai, nem, o que é que nós? Peraí. Posjeca te da tam lahko posnaje. Čemu je lik toga? Da vam je komica za... Mislim, že reče. Bog posla. Da ja spavam u posle, da se mi ne da. A če te skazi? Pa nisam čuti da peska preko spava. Samo da je vajdo. Miha bo prdim. Dome. Kaj? Tukaj je i server, ja. A se ne možeš se joinat, če se ne možeš joinat, kar tek... A se ne možeš joinat, kar tek tek. Štarte ga. Ja se dela. Ne dela. Tu piše Star Farming. No daj. Znači Anže Random piše. A ja.
Formula, ha? Ja, ogólnie bi se. A ja, zdaj pa skozi naprej, pa nič ne pristala. Se je ustavil? Ja. Mogoče moraš ploskniti. Na zvok.